sa dona angora we call it in Fijian serekali. Oh, serekali. Poem. Oh, acha. Kau sare dare veto kani mai verto na linga ni taka londina vengra na wasininga na reto ve wasa kikina. Michael Randua ke ndeme sikaka na baga dambesinga ka ve bala sai to kino babu the meme. Ko eu talanga sa chico. Ko tenga nguli na. Pinaka pakale ode bola na kanguri. Israeli tawake. Israeli tawake from the Lamichinga koko na na Facebook kada uningau. Kada ungingau. Kada uningau. Pre kwa me kwa. Acha kada u. Ko but pinaka pakale ko sa tamata all the BTFM are listening there. Right man gini. Maria o Atu o de Tupe o de ngori Masta Sikeli Koiko o de ngori na ball head fala bullet head o de Bamba Ifremi Bamba ana tamata kebe pina magalib wow nungo naita talanga o Siteri kur nungo naita Oi don naita totok right man acha koi baat nahi Michaeli very very nice Serikali Israeli Kadau Tawake Kadau Binaga Bakalebu. I'm on behalf of the program director Michael Randua. I'd like to thank you from the very heart of my bottom. So the Binakana for making such a lovely Serikali Balata BTFM Koko Kila Angona station in Nambandua Tondua Burabura. Koiko metukuna na Lubena. Because of this, Prince Harry and Meghan Markle are coming to Fiji. No, they coming to Fiji. Kurto wrong than a show, nito show. Kokosin kila. Kurto sala ko talaga ngaw. And because of BTFM, they are married. Wait, this is news to me, Babu. Kasi sa tuko na bigo sala ko may na Prince Harry pata na Meghan Markle. Frank na gona ko ilako na kani Commonwealth. Conference. Nina Frank by Mr. Prime Minister. Oh, Prime Minister. Nangona ko lago ko reda ko lulu. Ko sa reda na tama num do Fiji Village. Nero sa lulu chicho tiko ro kamoko chiko na hag chiko na. Chinga bango Frank, you should come to Fiji. All the hotel will be paid. Who's going to pay for the hotel? BTFM. Someone at VTFM na hotel magical ke Prince Harry. Michael Rando sala ko na village. Michael ni may mangari ko Prince Harry ongo. Michael. No, that fella in the village. Fella don't know how we gonna make the payment for the hotel. Prince Harry sala ko Michael na boso sa tukuna okay na namu pay ni 10 years sana pay ke na hotel you gonna go to the village gelichi ko lodala ele Gorisa Gorisa pay ke din doon ang baki na station sana pay ke na hotel asa may geli ko ba nongo sabi ba en rabina ka pe rupeni ko kilangan rupeni nito na itamay asko ana rupeni mataki bau rupeni mateng ko sa ngiri may ko tungoro babu matakalele ko ngiri may ko bango koko kila nangono mo kina Meghan Markle pas kay Prince Harry evida na kay bichir chugoy loma ito okay chugoy loma ira dona driver sarangan ni Meghan Markle wat kina chinana koko gamdo reda Fijian boy turangan ni bichi must be from Waikete Thailand no driver reda chugo barer magito yung dona maram tukono ka ino babu sorry for my cough the leather irna maram ni bitingo ko rubbing shoulder but kay sona maram tukono ko ko sa gole da batale bango okay bango rupeni on girchi ko tale ko sabi bango maram ni biti rubbing shoulder may kili why they rubbing shoulder in the wedding re I don't know gori bang rafik siya ba ko kila na kinambal mili rubbing shoulder ko sa kila sa ko madala bango ko rubbing shoulder woi I think we're trying to make a kila socialize ko sarong ngo talaga dona derbo ni bichi se ruam beka sa bondo chiko na wasi na sa bondo chiko na wasi Fijian boys also ba per vina ka ba kaliburo na boys matala na na must be the host from Nanronga na lengu na right bad gina
Acha ko bat nei binaga bakal lebu. I think I have to go doctor after this. Garo na chiko na draki batang-bata. Iyo. Draki batang-bata. Dong garo na chiko balta na draki batang-bata. And nakakita ilo man ng batang-bata. Right ba? Okay, Babu, thank you very much for your time. We'll talk to you again tomorrow. Make sure you go to Rupeni. Tell Rupeni to tell you the full story about that boy. You should get the name and everything, where he's from. Kere-kere saying as Rupeni is right now. Rupeni is stuck in the traffic somewhere. Kere-kere koirani text ma ina dana mekito kilana numi ko na right bad kini bat kina maramaya ko sa chiko loma. Tona na yada sa sulia ko sa goleda batale. I don't know, first time I forget the woman's name. I never forget the woman's name, but today I forget. Dara matagal ni ko Babu sa file lala na ulumo. Pinakabali po Babu, thank you very much for your time. We'll see you again tomorrow. Binaga. Babu the Meme, nama kayo na singa ni Mataka, Vito Koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?